ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. Даъвати ҳарбӣ имтиёзҳо ба хотири чӣ? Чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Инак даъвати имсолаи тирамоҳии ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ навовариҳо дорад? Ислоҳ ба қонун дар бораи хизмати ҳарбӣ кадом аст ва онро ҷомеа чӣ хел пазируфт? Инак як навори муқаддимавӣ ва мо суҳбатро оғоз мекунем. Марҳамат таваҷҷӯҳ кунед. фарзанди калонии Мавзуна Абдуллоева пас аз як моҳ 18 сола мешавад ва ба хизмати ҳарбӣ омодагӣ мебинад. Ҳарчанд волидонаш роҳҳои озод шудан аз хизматро пешниҳод карданд, аммо хизмати пурраи 2 соларо вай интихоб намуд. ин маҳ моҳҳои ё 25 ё 27 бе мерим гуфтосибдан документоша гирад ҳежду меброд документоша гирад сони 25 бе. ҳамаи модарон мехоҳад ки фарзандаш соғ рафта саломат биёд. мем чӣ хеле ки модарон фарзандошона бо хизмати ватан модар фиристондан қатори фарзандои ваҳо анимоям қубби нигаҳ дораду дар қатораш бо сарбаландона хизмати ватан модарро 2 сол тамом карде бо ба ватани Тоҷикистони худомо омада содиқона хизмат кунад. خب فهمان چرا گیری پدستین؟ اشکی شادی фарзанди Зеби Расулова бошад, ҳоло дар қувваҳои мусаллаҳи кишвар адои хизмат мекунад. ин модар ки сокини шаҳри Хоҷанд аст мегӯяд наздик 1 сол аст ки писари дуюмаш хизматро ба ҷо меорад. вай низ бо хоҳиши худ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи ҷавонмардии худро иҷро карда истодааст. خودش من دبیربان نویسنده را سالی خاراکترش وای بود شوخچه بود نه حاضر من مدیری بهش السلام علیکم گفته سلام علیک کرده پرسیده و کده می استاد آنینده یعنی بعد خدمت مناسبتش ها دیگر یک گله دیگر уже قدری پدر و مادر به میرسیدگی میشد فرزند. мавсими даъвати тирамоҳӣ ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз хоҳад шуд. кормандони комиссарияти ҳарбии вилоят корҳои тарғиботиро ба роҳ монданд. онҳо зимни суҳбат гуфтанд ки имрӯз бештари ҷавонон бо хоҳиши худ ба хизмат ҷалб мегарданд. барои ин пеш аз ҳама корҳои фаҳмондадиҳӣ кӯмак мекунад. аз тамоми сокинони вилоят умуман аз ҷумҳурӣ хоҳиш мекунам ки ҳисси ватандӯстии худро ба хубӣ дарк кунанд. вазъияти сиёсӣ дар давлати ҳамсоя давлати Афғонистон ба ҳамаи ману шумо маълум аст. мо бояд бетараф набошем. мо бояд дар рӯзҳои аввал ҳисси ватандӯстии худро нишон дода ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар гардида омодаи дифоъ аз кишвар шавем, то ки мисли давлати ҳамсоя мардумамон оиламон фарзандомон сарсону саргардон шуда нагарданд. соли равон ба хизмати ҳарбӣ ҷавонони соли таваллудашон аз 1994 то 2003 ҷалб карда мешаванд. аз ин рӯ кормандони комиссарияти ҳарбии вилоят ҷавононро даъват мекунанд ки барои ҳимояи марзубуми кишвар аз душман омода бошанд. тағйироте ки чанде пеш ба қонун дар бораи хизмати ҳарбӣ ворид шуд ба беҳбудии масъалаи ҷалби ҷавонон ба артиш равона шудааст ё онҳоро аз ӯҳдадорию масъулият дур намекунад? албатта ин қонун тарафҳои мусбию манфӣ дорад, лекин як чизро қайд карда ҳастам ки ҳар як қонун барои ин ки дар амал чӣ хел иҷро мешавад ва ақаллан 1 сол 2 сол мавриди амал қарор гирифта шавад. барои ҳамин ҳозир мо дар бораи тарафҳои манфию мусбӣ гуфта метавонем, лекин ин ҳамин тарафи манфӣ мусбити ва нуқтаи охир гузоштан ба ақаллан 1 сол ё 2 сол мавриди амал қарор гирифта шавад. қонун як чизро қайд кардани ҳастам ки тарафи мусбии ҳамин қонуни навро қайд кардани ҳастам ки якумаш падару модар дар вақти ба қайдгирии ибтидоии ҳарбӣ дар комиссияи тиббӣ иштирок карда метавонанд. барои чӣ? барои ин ки ба қайдгирии ибтидоии шаҳрвандон дар ҳамон соле ки онҳо бояд ба синни 16 расанд, январ, феврал, март гузаронда мешавад. инсоб кунед ки 16 сала ва ҳоли бача бисёришон ноболиғ, бисёришон ҳаракат мекунанд ки касалии худро рӯз кунанд.
و این معلوم میشد که در وقت گذشتن به خاطر ابتدای حربی و صحت سلامت بعد 2 سال وقتی که و سن 18 میره و کمیس دعوت میره کسلی پیدا میشد که اون کسلی رو در مبان 1 سال 2 سال هیچ پیدا شدن ممکن نه. برای من فکر میکنم که این یک بسیار چیز خوب بود که با پدر و مادر حقوق دادن که در کار طبی کمیس به خاطر ابتدای حربی اشتراک کنن، چون که با اون حتی همین خیلی پیشتر میشد که بچه کسال با دستش همون حجت طب داده پدر و مادر با کمیس گسیل میکنن گشت اومده همون معلوم میشد که اخلا همون حجت طب رو با کمیس پیشتان نکرد چه همراه خودش گرفته آمده است. من فکر میکنم که این یک اقدام نیک. دوم اقدام نیک که در کمیس به خاطر ابتدای حربی که در سن 16 میگذرد در اونجا یک نماینده معارف و آموزگار روانشناس در کمیس اشتراک میکند. این برای دقیق معین نمودن وضع سلامتی بچه‌ای که 16 ساله بسیار مهم می باشد. و با یک چیز رو قید کردن هستم که پیشتر مثلا که کافدر حربی رو ختم کند، کافدر حربی مکتب عالی رو، اونا باید از گذشتن پس از 1 ماه جماعت صاحب عنوان افسر احتیاط می شدن. لیکن 2 سال خواندن و گذشتن 1 ماه جماعت حربی معلوم شد که این افسر حقیقی نیست. افسری که برای همون وظیفه خودش رو در وقت جنگ یا آمادگی با جنگ اجرا کند و حالا آماده نیست. برای این موضوع در همین قانون نو همین گفته شده است که شهروندانی که کافدر حربی مکتب عالی رو ختم نمودن پس از این باید 1 سال رفته خدمت کرده و صاحب عنوان افسر احتیاط شوند. دیگه مثلا یک بسیار چیز خوب است در اینجا که پیشتر مثلا در کار کمیس طبی به خاطر ابتدای حربی و در کار کمیس دعوت 7 نفر دکتر اشتراک میکرد. در وقت ضروری دیگر دکتران رو دعوت کردن ممکن بود. این دکتر جراح، دکتر امراض درونی، روانشناس، عصب شناس، دکتر چشم، گوش گلوی بینی، دندان. حاضر اونجا سیلشناس، نارکولوگ و سرایت شناس 3 دکتر علاوه کرده شده است که این هم یک قدم پیش برای دقیق نمودن، دقیق معین نمودن وضع سلامتی شهروند حساب میشد. من فکر میکنم که این طرفهای مثبت قانون می باشد. طرفهای منفیش باشد پیش از طرفهای منفیش خدمت کردن جوانان. طرف منفیش این است که در یکمش این که در قانون گفته شده است که والدین عهده دارند که اگر فرزندشون سن دعوت باشد با امضا دعوتنامه را گرفته با اونا رسانند. همین نقطه نظری همین قانون با تمام سندهای معیار حقوقی جهان از اون جمله سندهای معیار حقوقی که در ما است مقابل می باشد. برای چی؟ برای اینکه وقتی که شهروند دعوت شونده و علاقه 18 ساله و علاقه خودش بالغ حساب میشد و برای کردار خود باید جوابگر شود. لیکن در اینجا قانون حرکت کرده است که جوابگری شخصی به بالغ رسیده رو با گردن پدر و مادر با والدین بار کند. این مطلق خطا می باشد. خیر قانونگذاری که این رو پیشنهاد کردن دیگر پیش نرفتن، جوابگری برای این نیست. این یک چی گوییم یک ماده خالی که کار نمی کند. برای چی؟ برای اینکه پدر و مادرش رو سپردن، پدر و مادر نسپارید، نسبت به یک چاره دیده نمیشد. من فکر میکنم که این یک طرفی منفی همین قانون. دیگر طرف منفی قانون من همه وقت مقابل خدمت پولکی بودم. البته برای اونکه ما همه کارهای حربی وطن دوستی، حربی وطن پرستی رو با مبلغ عوض کرده ایستادیم. اگر در همین ماده 3 که در قانون گفته شده است که شخصان میتونن اختیارا اگر حقوق آزاد شدن یا حقوق به تاخیر انتخاب مولدی دعوت را ندارن، اونا میتونن اختیارا به خدمت 1 ماهی که خدمت حربی در رعایت ذخیره دعوت سفربری نام دارد و با یک سپردن مبلغ رفته دارن. اگر در اینجا کاتگوری هایی که کیا رفتن با حقوق دارن ما میشد این اینقدر علم آور نبود. حاضر اگر کشود روشن گوییم این ماده 3 قانون رو کشود روشن گوییم این معنی اینه دارد که کی مبلغ داشته باشد 1 ماه رود ارمی و کی مبلغ نداشته باشد 2 سال رود. و حتی همون شماره هم محدود است. اینجا گفتن که امتیاز است. این یک دیگه میشه که در یگون جو همین آماده که در 2 سال برای سالدات آموزاندن در 1 ماه هیچ آموزاندن ممکن نیست. ما میخوایم که آینده همین سالداتی که 2 سال خدمت کرد یا که همین سربازی که دعوت شونده که 1 ماه خدمت کرد همون این رفته در آینده وطنم رو محافظت کنیم. البته من یک بار گفته بودم چند بار گفتم که یک با یک کماندیر شما انتخاب
دید که تو مثلا میگیری که 100 سال دادی که 1 ماه خدمت کرد یا که 10 سال دادی که 2 سال خدمت کرد و البته همون 10 سال دادی که 2 سال خدمت کرد همراه خود میگیرد. ما از یک چیز از یک پرکتیک نامعقول برگشتیم به دیگر پرکتیک. برای چی افسری که پیشتر کافتری حربی تمام میکرد و 1 ماه جماعت گذشته و عنوان افسر احتیاط میگیرید ولی خنخ در اینجا نماینده و اینکمات همیشه است وقتی که باید به قسم حربی میبود و عموما همچون افسر تیار نه برای اینکه در 2 سال خواندن و در 1 ماه زبور گذراندن جماعت حربی او افسر شدن نمیتوند. ما از یک پرکتیک خطا بوش که فهمیدیم و حاضر افسران برای گرفتن افسر مجبور کردیم که و 1 سال خدمت کند لیکن با یک پرکتیک دیگری نامعقول افتادیم که بیا با جای سربازی که 2 سال خدمت کرده آماده میکنیم رو ما بیا دیگر سربازی که پولش میتید و رو 1 ماه آماده کنیم که این به فکر من مطلق خطا میباشد. اکنون نگاه کنید که به هر بابت امروز علاقه به قانون تغییرات وارد کرده شد. این قانون ما نخواهیم اجرا کردن میکنیم لیکن ما در اینجا طرف مثبت منفی قانون افزایش دادیم. خب فهمو و پهلوی دیگری مسئله هم اینجا هست. شماره محدود معینی شخصانی هستند که از این امتیاز خوب برخوردار شدنشان ممکن است باقی مانده باز همون خدمت 2 ساله است و اینجا یک سوال دیگر بر عوض پول از خدمت 1 ماه در هیئت احتیاطی وارد شدن جوانان حالتهای کروپسیونی را بیشتر کردنش ممکن است به فکر شما؟ البته چخیلی که استاد قید کردن ماه январи سال 2021 قانون جمهوری اسلامی درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی در تحریر نو البته به امضا رسید. این هم باشد طی خطا نکنم طی 10 سال 8 سال اخیر از طرف مسئولین کمیسریت حربی با قبول عرض و شکایت‌های مردم مسئولین همین کمیسریت حربی تمام جمهوری پیشنهاد خود را میرسانیدند. این دوامی 10 سال 8 سال اخیر که مثلا با فلان ماده همین قانونی پیشتر تغییرات داریم مثلا خدمت حربی مثلا پیشنهاد کرده بودیم که 1 پسر هم خدمت رود اونایی که در حال پسر یگانه باشد و خدمت حربی روان کردشان چون پیشتره بعد از کرسی دوم یا از کرسی سوم اینا مثلا پیشتر در سالی پیش بود ما پیشنهاد میکردیم با وزارت مدافع و آنها با مقامات داخلدار. انا سال 2024 قید کردیم قانون نو با امضا رسید و در آن در ماده 37 خدمت حربی در هیئت ذخیره دعوتی سفربری اکنون با مردم عادی کرده فهمونیم با یک سپردن مبلغی معین البته دوام 1 ماه. وقتی که قانون برآمد باز مسئولین کمیسریت های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای لایحه نظامنامه نو یعنی یا قرار حکومت جمهوری اسلامی درباره ترتیب ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوتی سفربری البته بسیار پیشنهادها شد دیده در ماه اپریل می سال 2021 که دعوت شهرانان به خدمت حربی علاقه شده گذشت ما در هیئت ذخیره سفربری علاقه دعوت نکردیم برای اینکه یک حجتی تصدیق کننده و دستوری اساسی نبود. اکنون در دعوت تیر ماه بله 30 ایولی سال 2021 تحت رقم 299 البته قرار حکومت جمهوری اسلامی با امضا رسیده است درباره ترتیب ادای خدمت حربی در هیئت ذخیره دعوتی سفربری. در اینجا گفته شده است که شهروند در دوام ماه‌های اپریل می و اکتبر نوامبر میتواند با عریضه خود به کمیسیون حربی مراجعت نماید. اختیاری میخواهد در هیئت ذخیره دعوتی سفربری ادای خدمت نماید با سپردن مبلغی معین. چخیلی گفتن 420 نشان دهنده. در وقتی که عریضه او با قید گرفته می شود قید وارداتی شهروند در دوام 5 شبانه روز میتواند مبلغی معین را سپرد. دوام 5 شبانه روز. بله از همون روزی که با قید گرفتن اینا البته مسئولین کمیسریت حربی با همون شهروند میرسونند اگر یک جا با پدر و مادر آمده باشد یا خودش میرسوند که عریضه تو با قید گرفته شد من رسید چخیلی که میگن کویتانسیا برده میگن سپرده با ما پیشنهاد میکنی همون رسید رو کویتانس رو آنها شماره که در امانت بانک علاقه از طرف وزارت مالیه جمهوری اسلامی تصدیق کرده شده است و ما با تمام کمیسریت های حربی شهر نوحه پیشنهاد نمودیم در اساس همون مبلغ رو میسپرد در دوام 5 روزی کوری وقتی که مبلغ رو آورده سپرید آنها برای خود گرفته میشوند و پیشنهاد کرده میشوند به کمیسریت حربی ولایت ها شروع از 1 اکتبر انا بعد از علاقه 2 هفته آغاز میگردد علاقه بعد از قراری رئیس ولایت سوق دستور فرمایش‌های راهبری وزارت مدافع قراری رئیسان شهر و ناحیه ها
оғоз мекардад даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ инчунин ба ҳайати захираҳои сафарбарӣ аз 1 октябр он нафароне ки аллакай маблағро супурданду ба қайд гирифта шуданд албатта баъд аз тақсимот ба онҳо қабул карда мешавад хизмати якмоҳаро дар куҷо онҳо мегузаранд дар марказҳои таълимии гарнизони худ яъне ки вилояти худ маҳалли зисти худ бале масалан дар вилояти су мо маркази таълимӣ дорем дар шаҳрики чоруғдайрон ё агар бо роҳбарияти вазорати мудофиа муайян кунад мо масалан аз ин вилоят ба дигар вилоят ба дигар гарнизон гусел карда наметавонем фақат 1 моҳ дар маркази таълимии гарнизони худамон суғд хатлон ё вилояти мухтари бадахшон душанбе ноҳои тобии ҷумҳур ҳар як дар гарнизони худ он нафаре ки аз ин имтиёз бархурдор шудааст аз рӯи кадом меъёр интихоб карда мешавад ин интихоби кист ё ин ки чӣ хел масалан муайян мекунед ки воқеан ҳам ҳамин он ҷавоне ки ариза кард шояд ариза бисёр ворид мешавад лекин квота маҳдуд аст албатта бо дар ин ҷо дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Исламӣ қайд карда шудааст ки дар ҳолати пурра шудани квота масалан чӣ хел гуфтам 20 нафар масалан комиссарияти ҳарбии шаҳри Хуҷандро гирем 20 нафар ариза нависанд 20 нафар квота дорем шаҳрвандоне ҳастанд ки бо ариза навистанду аллакай маблағро супурданд дар даъвати оянда ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд давоми 1 моҳ агар супурда бошанд маблағро баъд дар давоми 1 моҳ то маблағи супурдаги ҳастанду бо дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Исламӣ дарҷ гардидааст бо сабаби бо онҷо нишон дода шудааст фавти масалан худаш ё ягон дар қонун нигоҳ доштааст маблағаш бозпас гардонида мешавад ва як саволи дигар шояд барои тамошобин ҳам ин савол шунидани ҷавоби он аҷоиб бошад ҳамин ислоҳи наве ки ё худ тағйироте ки ба қонун ворид шуд бештар ба андешаи шахсии шумо бар манфиати ки равона шудааст албатта чӣ хеле ки дар бол қайд кардам инам бисёртар арзу шикоят нему арзи аризаи ҳамин шаҳрвандон буд ки мисол меовардан ҷумҳурии Ӯзбекистонро соли 2018 буд бо ҳамкории Ӯзбекистон бо ҷумҳурии мо масалан сахттару қавитар шуд вазорати мудофиаи мо ҳамкорӣ доштанд ва аз онҳо дида буромаданд санҷиданд омӯхта буромаданд ва дар ин ҷо ҳам бисёр ваё мешуд таклифҳо мешуд пешниҳодо мешуд бо шаҳрвандоне буданд ки бисёртар масалан саркишӣ гӯман мешавад бисёртар дар муҳоҷирати меҳнатӣ буданд ва онҳо мегуфтанд ки масалан ба мамонанди масалан ҷумҳурии Ӯзбекистон ё дигар давлатҳо ҳамин маблағ бо тартиби супурдани маблағи муайян ҷорӣ карда шавад ки масалан ҳастанд ҷавононе ки худ масалан кору фаъолият менамоянд ё ки дар муҳоҷират ҳастанд ки аллакай маблағи муайян доранд ки бо супурдани он хизмати ҳарбиро давоми 1 моҳ бошад ё давоми 6 моҳ давоми 1 сол ва қонуне ки муайян кардааст хизмати ҳарбиро адо намоянд албатта чӣ хеле ки гуфтам он пешниҳоди мо мекардем вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст ба маҷлиси олӣ ба ҳамон мақомотҳои дахлдор албатта ҳамаи ҳамин омӯхта буромада шуд ва қабул карданд чӣ хеле ки мана устодам гуфтанд аллакай қонун ба имзо расидааст баъд аз қонун чӣ хеле қайд кардам мана қарори ҳукумати ҷумҳурии Исламӣ баромад аллакай комиссариятҳои ҳарбӣ ташкилоти корхонаи дахлдор мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлати шаҳрон ё вилоятӣ аллакай шуруъ аз 1 октябр баъд аз ба даст овардани тамоми ҳуҷҷатҳои дахлдор аст ба ҳамин корҳо шурӯъ менамоянд яъне аллакай дар даъвати тирамоҳӣ ин банди қонун амалӣ мешавад ва ариза ворид шудааст ягон ариза ҳаст ё нест муроҷиат омода истода аст албатта мо ариза қабул мекунем ба шаҳрванд ҷавоб мегардонем ё даъватнома менависем ки 1 октябр ё 25 сентябр дубора ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шавад ва баъд аз оне ки то он вақт аллакай квота аллакай дастрас нашудааст дастрас ки шуд мо ҳамун шаҳрвандоне ки мо хаттӣ ҷавоб дода будем ва дар даъватнома қайд намудем ки баъд аз 25 сентябр ё 26 ё 1 октябр 2 октябр ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир мешаванд аллакай мо ба ҳамун чӣ мегӯянд намунаи аризаро ва барои пардохти маблағ дар амонатбонк аллакай пешниҳод менамоем расидҳоро фаҳмо накун дар ҳамин ҳолат устод ҳамчун ҳуқуқшинос мегуфтед ки аз ҳолатҳои коррупсионӣ мо пешгирӣ карда метавонем дар ҳамин мавзӯъ не баръакс ба фикри ман баръакс барои чӣ барои ин ки як чизи оддиро гирем ҳам ин кас ба фикрам нагуфтанд аризае ки ба комиссарияти ҳарбӣ муроҷиат мекунад аз вақту соати даромадан ба ҳамон бояд қайд гирифта шавад масалан 5 та муроҷиат шуд якум ин дуюм сеюм чорум гирифта шавад дар ҳамон қонуни қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 299 аз 3 июл дар бораи
گذشتنی خدمت حربی در هیئت ذخایر داوطلبی همونا نگفتند که مثلا به میلیسیا اگر نسبت جنایت کنید مراجعت کنید دستنامه طلا میتین که عریضه شما مثلا ساعت 11:20 19 سپتامبر قبول شده. هر همینجا معین کرده نشده است یکم. دوم همین مثلا همین روز 5 کس کردمی من کدومش خواهم خواهش من همون یکم می نویسم. این علاقه مرا با جنایتایی که خصوصیت کروپسیونی نیستند من علاقه تله میکند که من با نزدیکتر خیر گوییم اگر درستتر معامله کند من همون یکم می نویسم که اگر باشد من دوم می نویسم. بعد این باید از کمیسی دعوت گذارد برای اینکه شکل که اینو گفتم شخصانی که برای آزاد شدن یا که با حقوق ندارند برای به تاخیر راندن اونها حقوق دارند که به خدمت یک بعد به اونها فهمان داده میشد که اونها باید 5 روزی کاری قرار به امکان است که در 5 روزی کاری باید رسید سپردنی چخل که نکته آورده پیشنهاد کنند. دوم مسئله که یک چیز رو از خاطر نبراریم ده کروپسیون این در جمعیت ما هست حتی در بین 186 دولت ما 153 جای اجرا میکنیم. این معنی اینه دارد که کروپسیون ما نسبت همون سطح کروپسیون حتی دولت‌های آفریقای امریکای لاتینی که برابر میشیم. ما در همین هر سال در این واسطه اخبار میخونیم که در اینجا کارمند کمیسریت حربی بودم 10,000 یا 12,000 سومون 10,000 در اینجا 15,000 سومون. انا خودتون فکر کنید وقتی که کارمند کمیسریت حربی با همراه بعضی هستند که به انصاف کنم من این کس رو یا دی کس رو نظر ندارم لیکن هم خیلی خبرها واسطه اخبار ما یک سال بود 3 تا 4 تا 5 تا هست با همون دکترها یک جا شده و همون پیشتر مثلا 15,000 سومون به بلیت حربی میفروختن در اینجا مبلغ 25,000 ایستاده است. من اگر 15,000 پولم باشد من نزدیک کی میرم؟ نزدیک کمیسریت حربی و برای نوشتن عریضه 25,200 به یا نزدیک همون کارمند بی وجدانی که دکتری بی وجدانی که من با 15,000 سومون بلیت کردم میتیاد من نزدیک کی میرم؟ به فکر من اول البته اقدام نیک بود که همه فکر کردن که با قبول این قانون سطح کروپسیون پس میشد. با فکر من برعکس بلند میشد. سونی یک کس این کسایی که پیشنهاد کرده بودن که گفتن که در پیشنهاد ما پیشنهاد کردیم که پسر یگانه هم دعوت کنند. اگر خود وزیر مدافع خود هم نمایندگان مجلس عالی ما میگویند که ما این قانون را برای چی قبول کردیم که برای اینکه سستفی ما شماره بسیار داریم ما همون از وای خدمت گزاران نتوانیم شدیم برای همین ما همین قانون پیشبری کردیم. افته باز گپ در اینجا با پسر یگانه اینجا همراه کردن با فکر من هیچ لازم نبوده کرد. لیکن مسئله کروپسیون فکر من با البته الهی من میخواستم که پس شود لیکن فکر من این به شبهه دارم و این سطحش بلند میشد. خب وقت نشان می‌دهد واقعا هم و اینجا ما تا کدام اندازه شهروندان از این قانون نو با خبر هستند آگاه شدند. ما پرسان شدیم مرحمت پرسش افکار جامعه توجه شما به اکران روان نشود تماشا کنید. سپس صحبت را ادامه میدیم. بریختن از یک سرکشی نمودن از همین ادای خدمت همین چیز جوری کردن که تو من پرداخت کند و سرکشی نکند از خدمت. نگاه من هر یک مرد باید خدمت کند. نگاه من هر روز نمیده. خوب میشد که امین تشکیل کردن. پدر و مادر هر یک بچه درست فهماند اینکه چی این خدمت میشه همش نقض میشد میره خدمت میکنه. من خرسندم که یکم هم پلیس شد نوحیه‌های دوردست اولین 100% بود میکنم. چرا؟ علاقه اونجا تجربه و خیلی بعضی جاها نوشته شدیم که فهمیش سال کمتر. ورانت خودم دیلم برفتن اما پدر مادرم میگوید که چیکار میکنی سوسیخ. من خودم یک تمسو مادرم تنها بره. این بسیار خوب است چون که حالا با وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مبلغ برای خوراکواری پوشاکواری چنین اسکرانی که در صفای قوای مسلح تاجیکستان خدمت کرده ایستادند صرف کرده می شود. از دیگر جهت آن جوانمردانی که از خدمت حربی در اینجا میمانند آنها در استحصالات کار میکنند به منفعت جامعه خدمت میکنند. نگاه من همین است. هر دو هاش هم بهتر است. این به فکرم خوب است چون که در زمان حاضر بعضی جوانمردانی که هستند که با هر گونه بهانه ها خود را از خدمت در صفهای قوای مسلح تاجیکستان کنارجویی میکنند
با هر گونه بهانه ها اگر همین چیز جاری شده ماند اگر مبلغ میسپارند به طور قانونی آزاد میشوند این به فکر من بهتر است. نگاه شما همین چیز به چخیل است وقتی که شما خدمت سربلندان ادا کنید. نه خیلی از خدمت دارم بهتر چه میگم صرف کردم خدمت دارم بهتر. خلاص همه شرایط معاینش آسانش کنم. پول میدید یا خدمت بمیرید؟ خدمت بمیریم ده. برای چی؟ برای آنچه پول ده 25. آدم پولدار به نقص. آدم به پول بخیر، آدم پولدار به نقص. البته ایلای برکه جناب. من آسان کردن که آخه. سا پولدار گیرد. با وای مثال پول استفاده برای ارمیه با. ما راضی. نگاه من که خدمت برات بهتر میشه. اگه خدمت اندو که با حقیقی انسان شده میبینم. حق مبلغ میسپارد. نقطه نظری والدین رو که امروز در برنامه ما اشتراک میکنند وابسته به این نوآوری ما پس از بخش رکلام میشنویم. با ما بمانید. тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯе ки имрӯз мо муҳокима мекунем давати ҳарбӣ имтиёзҳо ба хотири чӣ унвон гирифтааст ва инак волидайни азиз инҷо мана якчанд нафар дар барномаи мо иштирок мекунанд. хуб аз ҳамин навоварӣ мо инҷо гуфта истодаем ки хизмати пулакӣ дар давати имсолаи тира моҳӣ ҷорӣ шуд ва хизмати ҳатмӣ. шумо бохабар будед ё пас аз тамошои ҳамин пурсиши афкори ҷомеа ва шунидани ҳамин коршиносони барнома огоҳ шудед? албатта мо ҳозир бохабар шудем. нақс фарзандомои калонка достем тану ҷонрастиҳат нақс ва хизмати ҳарбӣ рафтанаш ба мо тарафрон не гуфта наметонем. албат рафта хизмат карда биёд пасти баландӣ дониста мебиёд қадри инсона медонистагӣ шуда мебиёд ба хизмат тайёр карда калон карда гаштем. саломат бошед. ҳаминҷо як нафар гуфтанд ки он нафаре ки маблағ дорад бигзор маблағашро пардохт кунад ва дар ҳозир соли замон маблағ ба одамои бисёртар нест аст. ҳозир ҳама ки дар кори албатта танаш сиҳат бошаду хизмат баравад. пас ба фикри шумо он нафаре ки маблағ надорад ва аз оилаи шояд камбизот аст вай ба хизмат ҳатман мераду он нафаре ки пул дорад фарзандашро аз хизмат хуб давоми як моҳ мерад хизмат мекунад? пулдорро ҳамихел мекунам бепулу одамои камбаҳал мерафта хизмат карда мебиёд деку. хуб назари шумо ба ҳамин навоварӣ чӣ гуна аст? агар масалан ман мебинам ки аллакай фарзандони шумо хуб баркамол ҳастанд ва набераҳои худро мегузоштед ки хизмат раванд ё аз ин имтиёз бархурдор мешудед? не рафта хизмат карда биёд. ва ба хизмат ҳам рафтанд? чанд нафар ҳастанд ҷавон писарон набераҳои шумо? не ҳоли майда. ҳола хурд ҳастанд? нафар набераҳо. шумо чанд писар доред? се фарзанд, се писар доред ва алҳол яке аз онҳо дар қувваҳои мусаллаҳ кишвар бо хоҳиши худаш рафт. боре ҳам ба иёдат рафтед? не мерафтагӣ будем ва дар шароити пандемия хуб ба иёдат рафта натавонистед. чанд муддат аст ки хизмат мекунад? тақрибан 1 сол мешавад. хуб тамос мегиред аз ҳолу аҳволашон? се рӯз ба як бор телефон карда меистад занг зада меистад шароиташо назм мегӯд. инҷо як модар гуфтанд ки камтар хислати писари ман ҳамин камтар шӯхтабиат буд ва баъди ба хизмат рафтан аллакай ва хеле дигаргун шуд. яъне мактаби зиндагӣ мактаби мардонагӣ шуҷоатро гузашта истодааст ва ҳатто дар гуфтораш ҳам дигаргуниро ҳис кардан. дар шумо чӣ? дигар писарҳои шумо чӣ? дигараш ҳоли ҳастанд сема ку якум синф ба имсол рафтанд. анакун аз ҳамин навоварӣ шумо хуб истифода мекунед аз ҳуқуқҳои онҳо ё ин ки ваҳо аллакай худошо мо аконбой мерим мо анҷоми ҳарбин пешим мо солдат мешим гуфта орзу каду сакун намедонам вақт шумо метем танкис шавам гуфта орзу мекард ба орзу рафта муҷо танкис шуд. худо шукр танка ҳай мекунад. дар кадом минтақаи кишвари мо хизмат мекунад? душанбенда буд аз онҷо гирифта қурғон тепу гурум рафта. шумо хотиратон ҷамъ аст аз фарзанди худ? хурсанд ҳастед? хуб вақте дар кӯча ҳамсолони ҳамин писари худро мебинед онҳое ки воқеан ҳам ҳамсол ҳастанд лекин шояд мехонанд дар донишгоҳ шояд аллакай оиладор шуданд соҳиби ду фарзанд ҳастанд шояд дар муҳоҷирати меҳнатӣ рафтуомад мекунанд вақте онҳоро дар кӯчаҳо рӯбарӯ мешавед чӣ хел эҳсосот шуморо фаро мегирад? фарзанди шумо дар намедонам вале рӯбарӯ нашудед? асlan ҳамсинфони писаратон дигар ҷӯраҳои не хай мебинад ҳамаш салом алейк мекунад. не
ҳама борои худ саломат бошед. ташаккур. ба писари худ саломи моро ҳам расонид. ман боварӣ дорам ки хуб тавассути сомонаи телевизиони Симои Мустақили Якум ҳам барномаи моро ҳатман дар ҳангоми масалан берун аз хизмат, ҳангоми истироҳат барномаи моро тамошо мекунанд. марҳамат, хоҳишатон бошад ба писари худатон шумо метавонед ё салом фиристед ё ҳозир агар имконият бошад тамос гиред, тариқи телефони занг занед, аз ҳолу аҳволаш пурсон шавед. гирия накунед. ин ашки шодӣ аст. худо хоҳад насиб бошад. 2 сол хизмат мекунанд. камтар мондааст. боз 1 соли дигар албатта меоянд назди шумо. марҳамат, шумо чӣ? шумо чӣ хел қабул карда истодед? анами соҳбате ки имрӯз дар студия шуда истодааст. худаш нависонда рафт. писаратон ё набера? Невера. Якум невера. сони ҷои дур брафт гӯед. ман ҳам бисар хафа гӯед. худам дум дар куҷо хизмат мекунад? ишкоши ҷои хунук мегӯед. кува ҳоли худаш ягон даҳангам надидсу. давати баҳорӣ буд? шишма шуд. шишмами 5 маҳ шуд гӯед. ман гуфтам да писарам ҳичи нависонда бурӯй агар ҷои нағз мефисонад гӯям вай ҳамин хел ҷои дур бафисонд вай уволи бачаҳо худаш биниш сал ваяш мазаш набудӣ сал вақт ба биниш вай мешад гӯед. ман 2 бор душанбе рафтам ҳаракат кардам ҳамбасу як бор равам рафта бинам чишмам кид гӯям айни карантин гуфта вай накард гӯед. намонд ҳам дастму ваям набуд. рафтам ба учуфам нарасид. душанбе гашта омдам. ман хурсанд рафтаги ҷош ба илоҳим ба сири баланд кади хизматош ado када биёд. ман мегӯям сал хунук будааст азоб гуфта худам ба худам бо дина гирам. модаркалон ҳамеша дар ҳами фарзанд. акнун 6 моҳ ба фикрам ин як марҳилаи адаптатсионӣ ё ин ки одаткунӣ ин тараф аллакай илова бошад ки одат кунанд ва аз ин баъд хабарҳои бисёр хушро ҳам ба шумо расонанд. ба ҷон хавотир нашавид. нағз ҳама ҷош авқотош нағз ва ёш нағз мана командирош аҳми ленобод мӯлиҳош ҳам бошон вай када мистанд сал ҳамин телефонно дуртар мекунад гӯед. дур занг телефон мекунад ҳам ба дилам хавотир мешад. чанд вақт як маротиба? 1-2 ҳафта мешад. баъзе 1 ҳафта мекунад гӯед. хаёли шумо ҳар рӯз занг зананд? не ҳар рӯз нем. 1 ҳафта рӯзи одиқаш ба занг зад авозаш шунавам шуд. ман мефаҳмам. худам калон ка дига будам бувай дига хел будааст. набера ширин ман мефаҳмам. ло саломат бошад. шумо марҳамат метавонед ба набераи худ салом расонед. шояд моро тамошо мекунад. ҳамон багӯед дилам вай мешад ки ҳам душанбе рафтам пулам бошад өстарашбиам мерафтам яктаним таваллу кунам гром мебудагиз гуфта гӯед 2 бор душанбе рафтаму рафтам багӯед уҷуфам нарасид. акнун агар ҳамин навоварӣ камтар пештар масалан дар даъвати баҳорона амалӣ мешуд шумо аз ҳамин имтиёз истифода мекардед? пул дода бар ивази пул як моҳ масалан хизмат? не дода наметонистам бачам. рафта биёд тану ҷонаш соғ ҳичи вақт худаш ман ҳамон қадар мондам гӯям не гуфт ман худам мерам ва ҷон мана вай накунед гуфт. монид ман рафта мебиём худам. боиши ходиш худаш рафта ку ҳамин ҷои дур бурафтагиш ман камкак вай гӯед. дуо кунед. акнун нигоҳ кунед вақте мо аз рӯи фаҳмиши мо шунидим то он ҷое ки медонем воқеан он нафаре ки бо хоҳиши худ худро номнавис мекунад ва ба хизмати модар ватан омода мешавад сафарбар мешавад ӯро аз рӯи хоҳишаш шояд ба ҳамон маҳалли зисташ барои хизмат вогузор мекунанд шояд ба наздикиҳо ё ин ки инҷо масалан ҳуқуқи интихоб нест? албатта ҳаст лекин дар асоси дастури супоришу дастуромалҳо ҳангоми гузаштан аз комиссияи тиббӣ ба саломатии масалан давахшаванда эътибори ҷиддӣ дода мешавад. албатта дар асоси ҳамун тақсимоти нақшбандиҳо инкас холаҷон гуфтанд ки ба ноҳияи ишкошими вилояти мухтори кӯсари бадахшон албатта нақша вазифа мебояд ба комиссариатҳои ҳарбӣ хусусан ба комиссарияти ҳарбии вилоят ки қӯшунҳои ҳарбие ки қисмҳои ҳарбие ки дар гарнизонҳои масалан бадахшон хатлон ноҳияи тобии ҷумҳур вуҷуд доранд комиссарияти ҳарбии вилояти соғ миқдори муайянро ба он ҷо гусел намояд. албатта ҳангоми ҳамун тақсимот мо масалан 30 нафар 40 нафар 100-500 нафар бошанд гусел мекунем аз ҳар шаҳру ноҳияҳо тақсимбандӣ мекунем. масалан агар 100 нафар бошад тақсим мекунем ба ҳамун шаҳру ноҳияҳо. масалан аз ҳамун 100 нафар 50 нафар аз як ноҳия намеравад масалан тақсим мекунем мумкин наберем ин кас ба ҳамун ҷо рост омода бошад лекин ариза ҳаст аризаи онҳо баъзеҳо мегӯянд ки ман ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ меравам аслан ихтиёрӣ нест дар мо ихтиёрӣ дар асоси даъватнома дар асоси қонун масалан ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд. ягона ихтиёре ки баромад дар ҳамин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо супордани маблағ ихтиёрӣ агар гӯяд ки ман маблағ месупорам онҳо қабул карда мешаванд лекин
با خدمت 2 ساله یا 1 ساله که هست شغلی که میگویم 12 ماه 24 ماه شهرام میاد میگوید که من خدمت حربی رو ادامه نمایم یا بعد از ختم دانشگاه باشد میگوید که من عریضه نوشتم اختیاری اساس نوشتن عریضه و ضرور هم نیست در اساس قانون ما دعوتنامه میسپاریم با دعوتشوندگی در سنی مقرر شده به کمیسیون حربی حاضر شود انا تقسیماتی که با نوحی دوردست رفته میموند خیلی کم گیریم جمهوری خود ما است البته عیادتی پدر و مادرم بعد از پنج شدن همین بیماری سیریتی کرونا ویروس با تاخیر گذاشته شده است البته این زیر نظارت رهبری حکومت ولایت سوخت است که سال 2020 2021 همین چوربینی عملی کرده نشد البته همین بیماری پنج شده که دورتر رفت خدا خواهد ما به خیر میگیریم البته با یک شهروندی معین رو ما نقشه داریم با ولایت مختلف کسانی به درخشان روان نماییم. سلامت باشید. تشکر. پوشیده نیست که هستند خب جوانان یا خود والدینی که حتی فرزندان خود رو خب با این یا اون مثلا نمیدونم این بهانه است یا خود حالتی که پیش می آید مثلا به دانشگاه داخل می شود جوان یا اینکه ماجسترانت است حتی ماجسترانت ها هم به خدمت حربی دعوت شدن لیکن اینجا هست حالتی که بعد ختم سال اولی مثلا ماجستراتور به خدمت رفتن آمده بعد باید دوام دهند بعضی آنها حتی تماما از بحر خانه‌شان برآمدن یا اینکه خانه دار میشوند اصلا سبب‌های همین بیشتر معمولی همین از خدمت حربی سرکشی کردن جوانان رو شما در چی می‌بینید؟ فکر می‌کنم که این کار سستی حربی وطن پرستی ما یکم با در مکتب ما همین درس‌های دفاع حربی رو اقلا 2 مرتبه زیاد کنیم در همون مکتب ما پای دیوار خواهش خدمت کردن رو میگذاریم درس‌ها رو زیادتر کنیم اونا رو آماده کنیم چقدر که قانون طلب میکند بعد از صنف 11 اونا جماعت 10 روزه رو گذاشته از عراق تیر پرانه نکنن و الکی حساب کنید که ما 20% این جوان رو برای گذاشتن خدمت حربی آماده کردیم در ما این کارو نیست در ما هم که 2 ساعت من این کسا میدونم که این ناکفایه عصبی نبودن این مبلغ یا دیگر شرایط ما تو تیر پرانه جماعت 10 روزه رو گذراندن نمیتونیم همکاری بین کمیسریت حربی و همکاری شهروندان جوانان مقامات سوس کردیم همین مسئله و لکماتیفی همین کار باید کمیسریت حربی باشد حاضر مردم ما کمیسریت حربی رو همچون یک مقامات جزا دهنده میبینن حالا که باید رنگی پیشتره چیزی که بو کار باشه و بیگون ترس و با این کمیته حربی باید دویده رو حاضر این خیلی نه حاضر میگرزن من فکر میکنم اینجا ده کار سستی کمیسریت حربی هم هست بعضی ما خیلی میشد که وقتی که دعوت تمام شد از 1 اپریل تا 1 مای یا که از 1 اکتبر تا 3 نوامبر کاری و این کما نسبت جوانان سست میشد خیرت که حوزه قانونی نو در آوردن که آموزش گذرانده شود در اساس قرار رئیس شهر نویا حوزه کمتر کن از همین سال من این کسایی کنه کمتر این جانوک شد برای چی برای اینکه اونا خواهند نخواهند قرار رئیس شهر نوحیه آموزش میشد و باید دعوت شوران تکلیف کرده آنها رو آموزنند همین خیلی شد که نگاه شهروندان ما با خدمت در ارتش کمتر سطح خودش پس کرد یا که افکاریت ارتش گم شد این یک دویمش مسئله همین دیدافشین که خیلی که میگویم یا که شکنجه حالا در ارتش هست ما این 1000 روز کنیم هم این هست ما باید همین رو نیست کنیم یک تاش میپرسد که چخیلی من هست و این نیست کنیم هر این همین یک دیگر نفهمی یا کمتر زن و زنی و خراب شد همین بخچه بچگونه سر میشد اینا وای کردن مکتب بایم همین میشد لیکن مشتبی که در ارتش است وقتی که در ارتش یاروخ اصلی چیز خطرناک است این یک رزونانس کلان نمیکنه ما باید بویوری کماندیران بویوری دیگه همین مسئله دیدافشینه مسئله این شکنجه رو برداریم و باید همون شخصی که شکنجه نمود یا دیگر که باید جزا گیرد و به همه جا اعلان کرده شود که همون پدر و مادر یا که دیگر شخصی که فرزندش رو میفرستاند به ارتش باید داند که یکم شکنجه نمیشد فرزندی او را عذاب نمیدهند دویمش باید داند که اگر خدا نشان نده همین واقع شد همون شخصی که باید جزا میگیرد اون وقت باید یک با مره رسته میتونیم که خواهشمندان بسیار میشن و حتی پدر و مادر هم این مسئله البته مسئله مبلغ که این کس که از پرکتیک ازبکستان و پرکتیک قرغیزستان
من سال 14 قزاقستان 2 بار رفته آموخته بودم. سال 14 همراه اعضای پارلمانت یک دیپوتات و یک نماینده پرزیدنت مالده رفتیم آموخته بودیم. این حاضر که هست ما و تمام فرق می‌دارد مثلا مبلغش به ازبکستان تا سال 12 پول ما کتی 1200 سوم بود. بعدی که سال 14 1800 سوم شد. حاضر کمتر زیاد شدن ممکن 2500 3000 سوم باشد. لیکن یکون از اون ازبکستان 500 دلار سر میشد. 500 دلار این 5000 تقریبا 5000 خب 5500. لیکن یکون تاش از اون ما برین تا این درجه 25200 نیست. اگر حساب کنید یک متخصص خدمتچی دولتی در یک ماه 830 سوم مبلغ میگیرد. برای اینکه وای همین مبلغ سپرد و 30 ماه باید همین جمع کند. 2.5 سال نخورده نپوشته همین ماهانه میگرفته جمع کند که همین سپرد. مبلغ برای تاجیکستان بسیار کلان است. این یک. دومش این در آینده همین آورده میرساند که ما آبروی احترام ارتش که همه وقت ما در اساس همین غلبه میکردیم گم میکنیم. مثلا من رفته یک ماه خدمت کرده آمدم. این کس رفته 2 سال خدمت کرده آمد. بعد چند سال ما هم یک جواب میخوریم. من این کس به همین تحقیر کرده میگویم که پولت نبود می که رفته 2 سال بود خر برین عذاب کشیده آمده گفته. من نبین پولم بود دادم و یک ماه کیف کرد آمدم گفته. ما اساسی تربیه حربی و تنپرستی اساسی بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گم میکنیم که ما این خیلی میشد که اگر همجا اقلا با یک بار تکرار شدم کاتگوری معین میشد که من این رفته میتونن این رفته نمیتونن این وقت دیگر بود. حاضر که روی رو شد که مبلغت است میری مبلغ میسپری یک ماه په جماعت حربی میگذاری از خدمت آزاد. مبلغت نباشد میری 1 سال 2 سال خدمت میکنی. انا بعد تصفیه نه حقیقتا ارتش ما رنگ پیشتره ارتش خدمتچی ارتش کارگر ارتش کلخوزچی میشد. من حساب کنید من از 4 کس پرسیدید یگان تاش نفت است که همه مبلغ از تو رفته و میکنم. من فکر میکنم که در آینده یکمش آماده جنگی ارتش ما پس میشه. یکمش دومش اعتبار و افطریتیت ارتش ما پس میشه. فقط به سبب همین مبلغ خدمت رفتن. فهمم. خب مرحمت نظر شما با همین نوآوری چگونه است اندیشه شما؟ برای دولت بهبودی دارد. چون که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که با خدمت طبق دعوت چی در اساس طبق دعوت میگردن یا چی در اساس خدمت آلترناتیوی یعنی ذخیره سفربری این هم دولت هم با همه ما معلوم است که با تمام شبکه‌های دولتی ما تماشا میکنیم در 1 سال چند مرتبه نه کم در 2 مرتبه 3 مرتبه در 1 سال دعوت میکنن. اونها چورابینی‌های دولتی که با طریق شهروندانی در اساس دعوت کمیسریات‌های حربی جلب میگردن در چورابینی‌ها گذرانده میشد. این هم باشد از حساب همون ذخیره‌های سفربری. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان چگونه که در اساس قانون تعرضی گردید و اختیاری است میخواهد که خدمت طبق دعوت رو ادو نماید یا اینکه طبق دعوت سفربری ذخیره سفربری. اکنون نگاه کنید اینجا معین کردم میخواستم اون نفری که مثلا خدمت پولاکی گفته ایستادیم داومی 1 ماه با خدمت حربی جلب میشود گفتیم بعدی 1 ماه بلیت حربی میگیرد و میتواند که پس از این با همون مثلا بلیت حربی با یگان کارگاه یا مقامات دولتی قدرتی مثلا ساحه حربی کار کند. بله این هم هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که دارای بلیت حربی میگردد اون یک شهادتنامه هر یک شهروند که با خود شهادتنامه بگیم پاس دارد شناسنامه دارد این هم یک شهادتنامه است که اعتراف میکند همون شهروند که خدمت حربی رو پیش برده است پیش بردگی است و این همون شهادتنامه است که اون نفری که 1 سال 2 سال خدمت کرد این همون چیز است. خب استاد مرحمت شما راضی نیستید؟ در اینجا که جناب عالی در یک برآمدهای خود گفتن که با مقامات حفظ حقوق گمرک سود پروکراتورا اگنتی مواد نشاور اگنتی مبارزه بر ضد کروپسیون فقط شخصانی که خدمت مهلتناک حربی را تمام نمودند اونا به کار قبول کرده شوند. حالی قانون 2 فوریه مورد عمل قرار گرفته باشد برای اینکه 29 امضا شده 2 فوریه در واسطه اخباری عامه به چاپ رسید از ما رو سرکوبه مورد اول کرد. از این پیش علاقه از آخر ماه ینور سرکرده در همین مقامات و همشان در قانون خود تغییرات علاوه در آوردند.
ҳозир шахсе ки хизмати якмоҳии пулакӣ гузашту дар даст билети ҳарбӣ дорад ки дар он ҷо нависта шудааст ки ӯ хизмати ҳарбиро дар захираҳои давлати сафарбарӣ иҷро намуд, ӯ ба ин мақомото ба кор қабул карда намешавад, аз он ҷумла ба хизмати ҳарбӣ. ҳамон шахсоне ки хизмати ҳарбии муҳлатнокро агар маълумоташ олӣ бошад 1 сол, маълумоташ олӣ набошад 2 сол, ҳамон хизмати ҳарбии муҳлатро иҷро карда бошад, фақат ҳамин гуна шахсон. ин ҳам як пешниҳоди мо буд аз тарафи ташкилоти ҷамъиятӣ. мо ҳамина пешниҳод карда будем ки якумаш ки афсар барои унвони афсарӣ гирифтан бояд ақаллан 1 сол хизмат кунад. дуюм ин ки шахсоне ки хизмат накарданд ба ҳамин мақомото ба кор қабул карда нашаванд. ҳозирам ҳамихи тағйирот илова қонун ба дар омад. анакнун шахсоне ки билети ҳарбӣ доранду лекин дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ хизмат доранд, онҳо ба ин мақомот ба кор қабул карда намешаванд. дуюм ба ин мақомот фақат шахсоне ки хизмати ҳарбии муҳлатнокро иро карданд, ғайр аз шахсоне ки мактуби махсусро хонданд, масалан мактаби милисия, мактаби олии милисияро ё ки мактаби олии гумрукро рафта хонданд, ин кор ба қабул карда мешавад. дигарон масъала ҳамин масъала таъкид карданд, ин махсус бо пешниҳоди ҷаноби олии президент ба ин дигаргунии тағйирот дароварда шуда буд ба қонун. фаҳмо. хуб, марҳамат ҷавонон, инҷо сарбозон мана нишастаанд. акнун гӯед, то чанд муддат боз шумо хизмат мекунед? ман тӯли 1 сол мешавад ки дар комендатураи ҳарбии гарнизони суғ адои хизмат карда истодам ва дар инҷо шароит хеле муҳайё мебошад. то омадан ба ҳамин хизмати ҳарбӣ то рафтан, хуб айёми мактабхонӣ ягон тасаввуроте доштед дар бораи ҳамин хизмат? бале, пеш аз омадан ба мо мегуфтанд ки дар ин ҳарби мақсад хе гапосон, хе вақте ки мо омадем ба чашм худ дидем, дар асл он хе гапо нест. ҳама шароито хеле хуб аст ва мо аз пӯшок, аз либос ягон танқисӣ намекашем. хуб, шароит гуфта истодед, ба ғайр аз пӯшока, хӯрока, боз чӣ хел шароитҳо барои шумо муҳайё аст дар қисми ҳарбӣ? чӣ хеле устод қайд карданд, мегуфтанд шиканҷа аст, чӣ аст ки омадем, ҳоло он хел замон нест. хуб, марҳамат, шумо чӣ андешаи худро баён кунед вобаста ба ҳамин масъала? хуб, чӣ хел шароитҳо муҳайё? Масалан, истироҳату фароғати шумо таъмин аст? ё 24 соат шумо дар хизмат рост? ако вақташ ҳаст ки наряд меброем, баъд наради дам мегирем, ҷои мақсад ҳамом ҳамаш муҳайё, ҷои хоб тоза, ҳар ҳафта либосҳоро мешӯянд, тоза мекунанд, пастел мастел ҳамаро тоза мекунем, ягон чӣ мушкилӣ нест. задан меган, мисол задан ҳам хеле нест аст, ҳама хелгирӣ ҳозир яз шапалоқ задагира суд мекунанд барои яз задан. хуб, ҳаёти сарбозӣ шахсан худи шуморо дигаргун кард? бале, ба қадри падару модар, ба бародар, ба ҳама чӣ меши, ба қадри ҳамаш мерасӣ, мақсад бародарта намебинӣ. чанд муддат боз шумо дар хизмат ҳастед? тӯли 11 моҳ хизмати ҳарбиро адо мекунам. акнун нигоҳ кунед, аз ҳамин навгоние ки имрӯз аллакай мана ҷорӣ мешавад ва вай қонун аст, агар шумо огоҳ мешудед ё камтар пештар масалан ба тасвиб мерасид, имзо мешуд, навовари рӯи кор меомад, шумо аз он имтиёзи худ истифода мекардед? не. чаро? ба фикри ман ки хизмати 2 сола беҳтар чем 1 сола. бале, чунки сарбоз дар байни як дар тайёри ҷангӣ ё ки дар старая подготовка намешавад. чанд муддат шуд шумо хизмат? 1 солу 6 моҳ мешавад. 1 солу 6 моҳ. хуб, фаҳмо. барои он ҳамсолон ё худ онҳое ки масалан имрӯз аллакай онҳо ҷавонони синни даъватӣ ҳастанд, барои онҳо ягон гуфтаниҳо доред? хизмат кунед. хизмат кунед. ташаккур, саломат бошед. аз инҷо марҳамат. хуб, шумо чӣ назари шумо ба ҳамин мавзӯе ки имрӯз мо матраҳ намудем ва муҳокима карда истодаем, чӣ гуна аз он навоварие ки имрӯз дар бораи он сухан мекунем, чӣ хел қабул кардед? нигоҳи шумо? шахсан ман ин чиза намедонистам. вақте ки ба хизмат омадам, тӯли 1 солу 11 моҳ мешавад ки ман адои хизмат карда истодам. чӣ хеле ки ҷоя бачаҳо қайд кардан, аю ки 1 моҳ хизмат лекин 2 сол хизмат бо беҳтар ай. чӣ хеле ки ба қадри падару модар мерасӣ, аз модар дур, аз оила дур, ба қадри о мерасӣ. чӣ хеле ки мо хурд ҳастем, мо зиндагиро намедонем. модар дасти моро гирифта ба мо роҳ гардонро нишон медиҳад. чӣ хеле ки мо ҷа қайд кардам истодо, пешвои миллат бисёр ғамхорӣ ба мо мекунанд. пешвои миллат ҳамроҳи мо набошад, меҳри ӯ бо мо аст.
чихеле ки мо дар дасти моро мегирад пешои миллат ҳам хеле меҳрубоние ки мо намекунанд мо бояд ба қадри ҳамин сарзамин ба қадри ҳамин давлат расем як порча хоки муқаддаси ин ватана бояд мо ба худмон муқаддас кунем бештар барои ватан хизмат кардан дар кор. Офарин. Акнун нигоҳ кунед шумо чанд муддат гуфтед? Як сол? Як соли 11 моҳ мешавад. Қариб ки аллакай ҷавоб. Бисёр хуб, хизматро сарбаландона адо карда истодаед ва тӯли ин қариб ки 2 сол шумо аллакай ҳама як оила ҳам шудед ва хуб гармиву сардӣ ва ҳама гуна ҳолатҳоро ба ҳам мебинед, дуруст қабул мекунед ва онҳое ки нав ба хизмат меоянд, онҳоро ҳам ҳамчун мисли бародарони хурдии худ қабул мекунанд дар қисмҳои низомӣ? Бале, мекунанд. Чӣ хеле ки ба мо дастгирӣ мекунед? Бале, афсанон ба мо меҳрубонӣ мекунанд. Моро ҳамаи шарту шароити хизмата чӣ хел яроқро ба даст гирифтан, ҳама чизе ки ба мо меомӯзанд, мо ба овон меомӯзонем. Яъне ба наваскарон. Бале, чӣ хеле ки ҷа модари меҳрубон қайд кард, гуфт набераи ман дар ҷои мақсад хунук хизмат мекунад. Ҳар ҷое бошад ки ҷое ки мақсад моро ки равон мекунанд барои адои хизмат, шарту шароитҳо хеле зебост. Мақсад аз ҷиҳати либосҳо хӯрока мо ҳама таъмин ҳастем. Вақте ки либосаи мо мақсад гарм набошад, дигар ягон ҷои фикраш нест. Акнун нигоҳ кунед, боз ба ҷуз аз масалан дар марҳилаи ҳамин хизмат ягон касб ё ҳунарро ҳам меомӯзед? бале, мо дар марҳилаи хизмат бисёр касбҳо ҳастанд. Масалан, касбҳои устогарӣ, ягон мотористӣ, бисёр касбҳо мо меомӯзем. Гуфтанӣ дорам ки ин модарои ҷавон ба писаронашон дар хизмати ҳарбӣ қарор доранд, ягон майда ташвиш нашаванд. Ҳама шарҳу шароит дар ҳамаи часто ва қисмҳои ҳарбӣ муҳайё мебошад. Тамошобинони азиз, инҷо як лаҳзаи реклама аст. Ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. даъвати ҳарбӣ имтиёзҳо ба хотири чӣ? Чунин аст мавзӯи имрӯзаи мо ки алҳол онро дар студияи Печтоби Замон муҳокима карда истодаем ва ин лаҳза ман бисёр мехостам ки пешниҳоди шумоёнро шунавам ба хотири он ки воқеан ҳам ҳамин роҳҳои масалан ҳамин пешгирифтани тарғиботу ташвиқоту масалан бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни ҷавонон, волидайн, масалан дар кумитаи маҳаллаҳо, дар мактабҳо, ин воқеан ҳам як ҳисси масъулиятшиносӣ, ватандӯстӣ, масалан садоқат ва воқеан ҳам қарзи ҷавонмардӣ будани ҳамин хизмати ҳарбиро барои дарк кардан мусоидат мекунад. Марҳамат, ки чӣ хел пешниҳод дорад, боз чӣ кор кардан мумкин? пешниҳод дорам ки мо бо ин масъала ба вазорати маориф ҳам баромадем. Якум чӣ хел гуфтем дарси дифоъ дар мактаба бояд 2 маротиба зиёд шавад. дуюм мо бояд ҳамкории комиссарияти ҳарбӣ бо шахсоне ки нав аз хизмат рухсатӣ шудаанд, бо мақомоту бо шаҳрвандон ҳаминро сахттар кунем. ҳар шахсе ки хизмати ҳарбиро 2 сол иҷро карда омаду бо як сару либоси зебое ки вай мебад, вайро хатман бояд комиссарияти ҳарбӣ ба ҳамун ташкилоте ки вай аз онҷа кор мекард ё ки аз онҷа даъват шуда буд ба мактабҳо бурда суҳбат орозад. барои чӣ? Барои ин ки вақте ки ман ё ки намояндаи комиссарияти ҳарбӣ рафта дар ин бора гап мезанад, мумкин ки ин ҷавон қадар аҳамият наметиҳад. вақте ки ҳамун шахсе ки 2 сол хизмат карда омаду ҳоло дар танаш сару либоси низомӣ аст, гапи гуфтагии вай сахттар таъсир мекунад. ин дуюмаш ҳамин ки мо бояд дар бораи имтиёзҳо, дар бораи авторитет, ҳурмату эҳтироми артиш бисёртар гап занем. на ин ки дар вақти даъват 12 моҳ дар як сол. боз якта дигар ҳамин ки мо ҳаракат кунем ки дар воситаҳои ахбори омма дар бораи тарафҳои мусбии артиш, тарафҳои мусбии хизмати ҳарбӣ низ бояд мақолот бисёр ба чоп расанд. инчунин дар телевизионие бояд таъмин кард. лекин ин маънои ина надорад ки агар ягон ҷиноят шуда бошад, шиканҷа бошад, мо инро рӯз кунем. ин маънои инро надорад. ман фикр мекунам ки ҳамаи ин аз он ҷумла омода намудани афсароне ки дар комиссарияти ҳарбӣ хизмат мекунанд, ҳама ин боиси он шуда метавонад ки касби сифати даъват бояд баланд шавад. барои чӣ ман гуфтам дар бораи афсароне ки дар комиссарияти ҳарбӣ хизмат мекунанд, гап дар сери он аст ки
31 دکتر 2018 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره کمیسریات حربی پاچاب رسید که در آنجا گفته شده است که کمیسریات حربی شهر و ناحیه، کمیسریات حربی ولایت و مدیران شعبه فقط از افسرانی که کادری بوده مکتب عالی حربی را تمام کردند از آنها باید انتخاب کرده شود. این معنی اینا دارد که ما یک افسر در روسیه 5 سال برای وای تانکیست شدن یا که لوچیک شدن یا که زینیچیک شدن میخوانیم با مقدار کلان پول صرف کرده بعد وای گرفته و وظیفه کمیسریات حربی میمانیم. من فکر میکنم که همین قرار نمیدونم با پیشنهاد که خطا قبول کرده شده است. این باعث اون شد که بعضی کمیسریات حربی که تجربه بوی داشتند لیکن معلومات عالی حربی نداشتند اونا از وظیفهشون خالی کرده شده و دیگر وظیفه گذارانده شده و جای اون افسرانی که مکتب‌های عالی رو حربی رو تمام کردن لیکن یک اون تصورات درباره خدمت در کمیسریات حربی نداشتند اونا با این وظیفه تعیین شده بودند که این هم تاثیر منفی خود رو رساند. من فکر می‌کنم که اگر ما همه حالات رو کوشش کنیم که همین معما برداشت شود خدا خواهد ابروی احترام ارتش ما بلند میشد و این چنین دعوت به طور آسان میگذرد. خیلی که شما در برنامه خاطررسان شدید اویدی دعوتی دانشجویانی که در ساحه ماجستراتورا تحصیل میکنند البته این در قانونی مذکور نیست تغییرات شده است. پیشتر هنگام آموزش دعوت شونده بسیار ما اعتبار میدادیم بعد از ختم دانشگاه عالی 5 سال تحصیل میکنند صاحب دیپلم میگردند با دوباره با همون ساحه ماجستراتورا داخل میشدن. البته این رو اگر از طرف مسئولین کمیسریات حربی گیریم این روی پنهان شوی بود از دعوت به خدمت حربی ولی اینکه اکثریتشون بعد از قانون همین جوانانی که در ماجستراتورا تحصیل میکردن هنگام طلب نمودن روی خط با رفتن با سراغشون یا با دانشگاه ما بسیار همین جوانان رو مثلا یافتم نتونستیم اومدن بسیارشون گفتن خیلی قانون هم خیلی باشد اگر تغییر شده باشد مرحمت ما میریم بعد آمده دوام میدیم. انا در سال مثلا 2021 سال تحصیل 2021 2022 حالاکی صفی همین دانشجویان خیلی کم شده است ماجستراتورا برای اینکه این همش با بعضی جوانان مثلا من با اونها سخت رسیدگی نیستم با این سخنانم لیکن با دوم پیشنهادی من همین است که اونها حالاکی جوانان از همون مکتب وقتی که صنف خوانندگان صنفی بالایی میشوند از طرف آموزگاران دفاع حربی دعوتی شهروندان در کدام مهلت مثلا اپریل مای اکتبر نوامبر بعد از آن دانشگاه تحصیل می‌دارند با این حاضر می‌بینیم شبکه اجتماعی چقدر مثلا پیشرفته است در آنجا چقدر معلومات رو گرفته می‌توانند وقتی که به خانه آنها کارمندان کمیسریات حربی مسئولین جمعیت دیواتون می‌روند یافته نمی‌توانند در پروندهش می‌بینیم چند مراتبه مثلا دعوتنامه رفتگی است وقتی که روی خط با شعبه کارهای داخلی با مسئولین مقامات حفظ حقوق دسترس کرده میشد که همین شهروندان مثلا بنابر در سراغشون یافته نشدن بنابر سری وقت دعوتنامه مثلا نگرفتن با دیگر بهانه مثلا کنارجویی مینمایند با کمیسریات حربی دسترس کرده شوند حالاکی همین هم شهروندان و پدر و مادران خطا میفهمند که کارمندان کمیسریات حربی شعبه کارهای داخلی مسئولین فرزند امرو میگن غیر قانونی با کمیسریات حربی برده است وقتی که ما آموزش میکنیم مثلا چند مراتبه مثلا کارمندان کمیسریات برفتگی است البته آنها از خود مثلا به همون سراغ یک نفر نمیروند در دست مثلا فرمایش دارند قرار دارند یک دستورالعمل نقشه چاربین است که در اساس همون با همکاری در با جماعت‌های دهات با مسئولین کمیسریات‌های حربی به همون سراغ مثلا شهروند میروند و آخران به همون شهروندان تاکید کردن هستم که البته همه ما آگاه هستیم تمام مردمی تاجیکستان میدونن که ماه اپریل مای اکتبر نوامبر دعوت شهروندان به خدمت حربی است همونها البته دوام از 18 سالگی تا 27 سالگی چخیلی که حقوق ندارن دانشجو نیستن بیمار نیستن در عائله یک پسر نیستن خودشون هم بیان میشوند برای همین کنارگیری نگونیم چخیلی که استادان گفتن این یک کاری کمیسریات حربی هم نیست یا مثلا دیگر شخصی متصدی هم نیست شهروندو بیان اما دیدن که خدمت حربی است میدونن مثلا آزاد شدن رو به تاخیر انداختن ندارن بیان اختیاری با همون کمیسریات حربی با همراه پدر و مادر با دوی نیکی پدر و مادر روند خدمت حربی رو ادا نموده بیان. تشکر. دیگر گفتنی ها نیست یا در جنب است؟ من راضی با این کس که ما باید همون خدمت کنیم
ватани моро худи шаҳрвандони мо бояд муҳофизат кунанд, дигар одамои бегона омада инро муҳофизат намекунанд. Ин як. дигар масъала ин ки ҳодисаҳое ки дар афғонистон нишон дода шуда ё рӯй дода истодааст, боз якборига такони он бояд шавад ки мо бояд дар бораи амнияти худ, амнияти ватани худ дурусттар фикр кунем. ташаккур, саломат бошед. хуб, ҷорӣ гардидани намуди нави хизмати ҳарбӣ бо назардошти омӯзиши таҷрибаи кишварҳои дигар пешбинӣ шудааст ва ба ҷавонони синни хизмат ҳақ додааст ки ё хидмат кунанд ё бо супоридани маблағи муайян ва гузаштани тамрини якмоҳа ба ҳайати эҳтиётии қувваҳои мусаллаҳи кишвар шомил гарданд. ба ҳар бобат ҷавононро мебояд ҳисси масъулиятшиносӣ, иҷрои вазифаю ӯҳдадорӣ, ифтихори миллӣ, ғурури ҷавонмардию ватандорӣ баланд бошад. он вақт рисолати муқаддас иҷро мешавад. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. то барномаи дигар дар амони худо бошед.